Mu bihe by'intambara ubuyobozi bukuru bw'igisirikare ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko nubwo wagira abasirikare benshi, amafaranga n'ibikoresho ariko udafite ubuyobozi bwiza bw'igisirikare, ibyo byose bishobora kugupfira ubusa. Hari impamvu mu ntambara y'iminsi 12 iherutse gushyamiranya Israel na Iran, Israel yashyize imbaraga mu kwica abayobozi benshi bakuru mu ngabo za Iran, kuva ku mugaba mukuru w'ingabo kugera ku bayobozi ba za division za gisirikare. Ibi kandi Israel yarabikoze ubwo yari ihanganye na Hezbollah, kubera ko abayobozi bakuru bayo kuva kuri Hassan Nasrallah ndetse n'abandi benshi bishwe rugikubita. Kuri ubu rero, mu gihe Iran irimo kwitegura kumishwaho urufaya rw'ibisasu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu kirabizi neza ko abayobozi bakuru mu gisirikare cya Iran ari bamwe mu bantu Amerika yifuza guheraho. Ku isonga hakaba umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ku myaka 86 y'amavuko, birashoboka cyane ko uyu mukambwe ashobora kuba ari mu minsi ye ya nyuma, cyane ko byanakunze kuvugwa ko ubuzima bwe butifashe neza. Icyakora nubwo yava ku butegetsi, Khamenei ngo arajwe ishinga cyane no kurinda ubutegetsi yubatse mu gihe cy'imyaka 36 amaze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ku buryo nubwo we yavaho ariko abasigarana igihugu bakomeza kukiyobora mu murongo kiyoboyemo. Amakuru avuga ko uyu munsi abayobozi bose bashyirwaho na Khamenei muri guverinoma ya Iran ndetse no mu nzego z'umutekano z'icyo gihugu yamaze kubateganyiriza abasimbura nibura kugera ku muntu wa 4. Muri make, nk'ubu umugaba mukuru w'ingabo za Iran aramutse aguye mu ntambara na Amerika, abandi basirikari 3 bamusimbura bamaze guteganywa, kandi nuko bagenda basimburana nabyo byamaze guteganywa. Ibi ngo bigamije kugira ngo nubwo Khamenei yava ku butegetsi wenda kanicwa, uko abayobozi bazaba bakurikirana biba ari ibintu byamaze gutegurwa neza kugira ngo hatazabaho icyuho. Ku rundi ruhande, Khamenei ngo yamaze kubwira abandi basirikari bakuru bafite uburenganzira bwo gushyiraho abayobozi ko nabo bateganya abayobozi 4 bazagenda basimburana mu myanya bafitiye ubushobozi, nibura kugera ku bantu 4 bose. Ibi kandi ngo birimo gukorwa mu nzego za gisivile no mu nzego za gisirikari. Ku rundi ruhande, Khamenei aherutse gushyiraho urwego rushya rw'umutekano ruzwi nka National Defense Council. Urwego rukuriwe na Adem Ali Shamkhani, rukaba rufite intego nyamukuru yo gukurikirana igisirikare mu bihe by'intambara. N'urwego Khamenei yashyizeho mu kwezi gushize nyuma y'imyigaragambyo karundura yajegeje ubutegetsi bw'uyu mukambwe, bikanavuga ko yageze ubwo atekereza guhungira mu Burusiya iyi myigaragambyo iza gukomeza kugira imbaraga. Kuri ubu ibyo Iran irimo gukora byose irimo kubikora nk'iyiteguye ku isaha iyo ariyo yose yagabwaho ibitero na Amerika, kandi ko Amerika yamaze kwemeza burundu kwizagaba icyo gitero. Muri make, Iran ni igihugu kiri mu ntambara, ikibura gusa no kuyitangaza. Mu bindi byamaze gukorwa nuko umutwe wa IRGC wamaze guhindura uburyo abayobozi mu nzego za gisirikare bafata ibyemezo, aho bemerewe kugira bimwe mu byemezo bafata batarindiriye amabwiriza aturutse hejuru. Hagati aho, ibi byanajyanye nuko Khamenei nyirizina aherutse gushyiraho itsinda rito rishobora gukomeza gufata ibyemezo bya gisirikare mu gihe we ku giti cye yaba atagihari. Abantu bari muri iri tsinda ngo banafite uburenganzira bwo gukomeza gufata ibyemezo bya gisirikare kabone nubwo bataba bamuvugishije, ubwo ni nko mu gihe itumanaho ryaba ryavuyeho burundu. Iki kikaba kimwe mu bintu Amerika ishobora guhita ishyiramo imbaraga mu ntangiriro z'intambara. Ku rundi ruhande, abayobozi bakuru ba gisirikare barimo gutatanywa cyane bakajyanwa mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo hirindwe ko bashobora kuzicirwa rimwe, bikaba byahungabanya imikorere y'igisirikare muri rusange. Kuri benshi biragaragara ko kuba Khamenei arimo kurushaho gutanga inshingano zahoze ari ize nko kugenzura igisirikare mu bihe by'intambara ari ikimenyetso simusiga cy'uko uyu mukambwe ashobora kuba afite amakuru y'uko ari mu bambere Amerika izihutira kwica umunsi intambara izaba imaze gutangira. Amakuru kandi anavuga ko magingo ya umugabo uyoboye igihugu muri ibi bihe bikomeye atari Khamenei nyirizina, ahubwo ni Ali Larijani. Larijani ngo ni umugabo w'inkoramutima ya Khamenei cyane kuva na kera, akamukundira umurava n'ubushishozi agira mu gufata ibyemezo ndetse no kurengera ubutegetsi bwe. Uyu mugabo w'imyaka 67 y'amavuko amaze iminsi ahabwa inshingano nkuru mu gihugu, zirimo nko kuba ari we ukurikirana ibiganiro birimo guhuza Amerika na Iran. Uruhande rwa Iran niwe ruha raporo y'ibyavuzwe. Iyi raporo nawe agahindukira akayigeza kuri Khamenei. Ku rundi ruhande, uyu mugabo ni nawe warukuriye uruhande rwa Iran mu biganiro ruherutse kugirana n'Ubushinwa. Ibyo biganiro byari bigamije gushyiraho ubufatanye bw'imyaka 25 hagati y'Ubushinwa na Iran, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. Kuri Iran, ibi byari ibiganiro by'ingenzi cyane kubera ko byari kuzahura ubukungu bw'iki gihugu, ku buryo guhabwa inshingano zo kuyobora ibi biganiro byari ikindi kimenyetso simusiga cy'uburyo Ali Larijani akomeje kwizerwa. Hejuru y'ibi byose, uyu mugabo afite ubunararibonye mu miyoborere ya Iran kubera ko yamaze imyaka 12 ari umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, ndetse akaba yaranabaye kamanda mu mutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC.
uburyo uyu mugabo yagiye yitwara byatumye Khamenei amwizera cyane, ku buryo ejo bundi ubwo imyigaragambyo yabyutsaga umutwe muri Iran, Khamenei yahisemo Larijani kugira ngo abe ari utegura ibikorwa byose byo guhangana n'imyigaragambyo. Amabwiriza yo kwica abaturage bivugwa ko ari uyu mugabo ubwe wagiye yatanga aho kugira ngo ari Khamenei. Kuri ubu Larijani akuriye akanama k'ikirenga gashinzwe umutekano wa Iran kazwi nka Supreme National Security Council. Inshingano z'aka kanama zibanze no gushyiraho imirongo migari igenderwaho n'inzego z'umutekano zose za Iran, ndetse ni nako kagenzura ububanyi n'amahanga gahuriza hamwe abayobozi mu gisirikari, mu nzego z'ubutasi ndetse no mu nzego za gisivile. Ubusanzwe umuyobozi w'aka kanama aba ari perezida wa Iran, ariko kuri iyi nshuro perezida w'iki gihugu nta cyizere agirwa na Khamenei ku buryo ariho ariko ameze nk'utariho, kubera ko ibyemezo bikomeye ubundi yakaba yafata birimo gufatwa n'uyu Larijani. Perezida wa Iran ni Masoud Pezeshkian w'imyaka 71 y'amavuko. Kuva yagera ku butegetsi, uyu mugabo wahoze ari umuganga ubaga umutima yahuye n'ibibazo byinshi, kuva ku ibura ry'amazi n'umuriro, ubukene bukabije, guta agaciro kw'ifaranga ry'igihugu n'ibindi byinshi birimo n'intambara na Israel. Politike ye nuko ari umugabo wavuze ko azajya abwiza abanya-Iran ukuri kugira ngo bamenye uko igihugu cyabo gihagaze. Inshuro nyinshi uyu mugabo yakunze kugenda avuga ko ari umuganga uvura umutima aho kuba perezida w'igihugu. Ibi ngibi bikaba byari bigamije kumvisha abaturage ko badakwiye kumwitegaho kubakemurira ibibazo bafite, kubera ko ni ibibazo birenze ubushobozi bwe nk'umuntu. Yakunze kumvikana kandi avuga ko abaturage bakwiriye kwitega ibintu bitoroshye mu bihe biri imbere, akababwira ko icyaba cyiza ari ugutangira kubyitegura. Kuri bamwe mu bayobozi bakuru muri Iran bashimye imyitwarire y'uyu mugabo, kubera ko ngo yari butuma abanya-Iran badakomeza kwitega ibintu byinshi kuri leta, ahubwo bakamenya neza uko ubushobozi bw'igihugu cyabo bungana. Icyakora ku bandi barimo na Khamenei ngo ntabwo bishimiye imyitwarire y'uyu mugabo, kubera ko yarushaho gutera abaturage ubwoba, ibi bikarushaho no kubarakaza, ndetse bishobora no kuba biri mu mpamvu zatumye birara mu mihanda bakamagana ubutegetsi. Ibi ngo byatumye Khamenei atanga amabwiriza y'uko muri ibi bihe by'intambara Perezida Pezeshkian ataba ari ufata ibyemezo bikomeye, ahubwo ibi byemezo bikaba byafatwa na Ali Larijani. Mu minsi mike ishize uyu Larijani aherutse i Moscow mu Burusiya, aho yari agiye kuganira na perezida w'icyo gihugu Vladimir Vladimirovich Putin, bakaganira kuri ingingo ijyanye n'intambara Amerika yifuza guteza kuri Iran. Ubundi uru ruzinduko ngo rwari gukorwa na Perezida Pezeshkian, ariko nyuma yo gutakarizwa icyizere ibintu byaje guhinduka. Mu minsi ishize kandi Pezeshkian nabwo yayoboye inama y'abaminisitiri aza kuyivugiramo ko arimo gusaba Ali Larijani ko yaba yatanga itegeko ryo gufungura internet kugira ngo ubucuruzi bukomeze, cyane cyane ubucuruzi bwo kuri internet buzwi nka e-commerce. Ibi byumvikanishije ko Perezida Pezeshkian ubwe atagifata ibyemezo bikomeye, ahubwo nawe asigaye bisabira uruhushya. Ibi kandi ni nako bimeze ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Mu gihe muri Iran harimo kuba imyigaragambyo, intumwa ya Perezida Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff yashatse kuvugana na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi kugira ngo amugezeho ubutumwa bwa Perezida Donald Trump wari wasabye Iran guhagarika kwica abaturage. Gusa Minisitiri Abbas Araghchi ntabwo yahise amwitaba, ahubwo yahise ahamagara Perezida Pezeshkian kugira ngo amusabe uruhushya rwo kuvugana na Witkoff. Igitangaje ariko nuko Pezeshkian yamubwiye ko adashobora gutanga urwo ruhushya, amubwira ko urutanga ari Ali Larijani. Muri make uyu Larijani ni uyoboye igihugu muri iki gihe, kandi ni umugabo uzwiho cyane kudacana uwakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi muri rusange. Ejo bundi ubwo yari muri Qatar, uyu mugabo yavuze amagambo yeretse benshi ko yiteguye kurwana inkundura aho kumanika amaboko. Ubwo yarabajijwe ku buryo igihugu cyiteguye intambara, yaragize ati twebwe turiteguye neza, tumaze amezi agera kuri 7 twitegura intambara. Twabonye hari imbaraga nke zacu kandi twarahakosoye. Ntabwo twifuza intambara, nta nubwo twiteguye kuyitangiza, ariko Amerika niyituzanaho tuzayirwana. Uyu mutima wo kwihagararaho ngo nimwe mu mpamvu uyu mugabo yagiriwe icyizere cyane. Bikanavugwa ko mu gihe Khamenei yaramuka yishwe, Larijani niwe wamusimbuye by'agateganyo. Mu gihe Khamenei yakwicwa, uyu Larijani ngo yahita amusimbura akaba ayoboye igihugu mu gihe cy'inzibacyuho, nk'uko Delcy Rodriguez yasimbuye Nicolas Maduro nyuma y'uko akuwe ku butegetsi muri Venezuela. Larijani nawe ngo ni Delcy of Iran. Undi ni Mohamed Bakr Ghalibaf. Uyu ngo yayoboye inteko ishinga amategeko, ndetse na Hassan Rouhani wigeze kuyobora Iran, akabazweho cyane kugira imvugo yoroheje kuri Amerika. Muri make ubuyobozi bukuru bwa Iran bwakashije imyiteguro, ari nako bimeze ku ruhande rwa Amerika. Iran iracyahiga ko Amerika nikora ikosa ikayishozaho intambara izicuza bikomeye cyane. Kuva ku kwica abasirikari ba Amerika kugera ku kuroha ubwato bwinshi bwa rutura bw'icyo gihugu, Iran irimo gukubita agatoki ku kandi ivuga ko igomba gutanga isomo. Hagati aho imyigaragambyo mito yongeye kubura muri Iran,
abanyeshuri bo muri kaminuza itera kuri ubu nibo batangije imyigaragambyo ikiri mito, aho barwanyaga isubukurwa ry'amasomo mu mashuri mu gihe bakirimo kunamira bagenzi babo baguye mu myigaragambyo ikomeye iherutse kuba muri icyo gihugu mu kwezi gushize. Nubwo imyigaragambyo ikiri mito cyane, hari ibyago by'uko ishobora kwaguka cyane ko ubuzima muri Iran bukomeje kugana habi, aho ubukene burimo kurushaho kuvuza ubuhuha mu bice byinshi by'igihugu. Ibi ngibi bikiyongeraho ku ibura ry'ibintu by'ibanze nk'umuriro w'amashanyarazi, amazi, imiti n'ibindi, nabyo bikomeje kubabaza benshi. Kugira ngo ubone uburyo ubukene burimo kunuma muri Iran, reka dufate urugero ku biribwa, kubera ko burya nubwo abantu bakena cyane ariko bakomeza gukenera gufungura. Iran iri mu bihugu bike cyane ku isi bifite agahigo kabi kuko ibiribwa birimo proteine bikoreshwa mu gihugu byagabanutse cyane. Ku mpuzandengo ugereranije hagati y'umwaka wa 2010 n'2024, umunya-Iran yagabanije proteine afata ku kigero cya 40% mu gihe cy'umwaka. Amata umuturage umwe wa Iran yanywaga nayo yagabanutse ku kigero cya 50% hagati y'umwaka wa 2010 n'2024. Minisiteri y'ubuzima muri Iran nayo iherutse gushyira hanze raporo yavugagamo ko nibura 35% by'imfu zibarurwa muri icyo gihugu buri mwaka ziba zifitanye isano no kubura kw'intungamubiri z'ingenzi mu buzima. Ibi byose biri mu mpamvu zari zatumye abanya-Iran bajya mu mihanda bakigaragambya, ndetse bishobora kuba impamvu ishobora gusubiza abaturage mu mihanda cyane ko ibibazo bigihari. Kuba kandi Amerika bisa nkaho igiye kwinjira muri iyi ntambara nayo n'indi ngingo ifatika, cyane ko ubushize Perezida Donald Trump yari yizeje abanya-Iran kubaha ubufasha ariko bikarangira batengushye. Kuri ubu rero birashoboka cyane ko nyuma yo kubona igisirikare cya Amerika cyasatiriye Iran, aba baturage bashobora kongera kwigaragambya bagamije gukuraho ubutegetsi bwa Iran bushinjwa kubakenesha no kubatera inzara. Ariko se ubutegetsi bwa Khamenei bwiteguye bute guhangana n'ibi bibazo byose? Iki gihugu mu by'ukuri gishobora kwihagararaho imbere ya Amerika? Ni gute Iran irimo kwitegura kuzahisomo Amerika ku buryo bizayiha gasopo? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho. Mu byo tuvugaho harimo n'ubukene bwugarije abanya-Iran. Bahaye ikaze. Ni ikibazo cy'igihe gusa mbere yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiza intambara karundura kuri Iran. Kandi ibi ngibi umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei arabizi neza. Uretse intambara, Amerika inafite umugambi wo kwambura ubutegetsi uyu mukambwe ubutegetsi amazeho imyaka 36 bikarangirira aha. Ku myaka 86 Khamenei yize byinshi mu buzima, birimo ko mu bibaho byose atagomba kwizera iki gihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran na Amerika biri mu biganiro bigamije gushaka uko byakwirinda iyi ntambara. Gusa buri wese arabizi neza ko ibi biganiro nta mahirwe bifite yo guhagarika iyi ntambara mu buryo bweruye. By'umwihariko kuri Khamenei arabizi ko kwizera Amerika bisa nko guta igihe, cyane ko na mbere yuko Iran na Israel byinjira mu ntambara y'iminsi 12 yabaye mu mwaka ushize, Iran na Amerika n'ubundi byari mu biganiro bigamije gushaka amahoro. Ariko ibyo biganiro ntabwo byabujije intambara kuba. Intambara yatangiye neza n'ubundi ibiganiro birimo gukorwa. No kuri iyi nshuro impande zombi ziri ku meza y'ibiganiro, ariko nyuma yo kuganira buri ruhande rurimo gukora ku ntwaro ndetse n'abasirikare barwo kugira ngo rwitegure neza intambara umunsi by'ibiganiro bizashyirwaho akadomo hazabe hatahiwe za misile. Ku ruhande rwa Amerika nta kindi gihe iki gihugu cyari cyarakoze ku ngabo zacyo mu buryo bufatika nk'uko bimeze uyu munsi, nibura kuva mu myaka 23 ishize. Nk'ubu hagati ya 40 na 50% by'ibikoresho byose by'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere biri mu burasirazuba bwo hagati no mu Burayi, ku buryo byahita byerekezwa hafi ya Iran mu gihe byaba ngombwa. Ibyo bikoresho ntabwo ari indege za gisirikare gusa, ahubwo harimo na systeme z'ubwirinzi nka Patriot na THAAD, indege z'ubutasi, izikorera imizigo, izongera amazutu mu zindi, drone nyinshi n'ibindi bikoresho by'ubwoko bwose bushoboka. Indi nshuro Amerika yashyize ibi bikoresho byinshi ahantu hamwe ni igihe yari igiye kurwana intambara muri Iraq, ndetse nta kindi gihe mu mateka y'icyo gihugu Amerika yigeze ikusanya ibikoresho bingana uku bikarangira itarwanya intambara kandi y'igihe kirekire. No kuri iyi nshuro biragoye cyane ko Amerika yaba imaze ukwezi kurenga ikusanya ibikoresho yarangiza ntibikoreshe ihangana na Iran. Ibi byose Ayatollah Ali Khamenei arabibona neza, ariko by'umwihariko iyi ntambara ishobora kuba ari iya nyuma abonesheje amaso ye, kubera ko nubwo yarokoka amakuru avuga ko ubuzima bw'uyu mukambwe burimo kurushaho kugana habi kubera izabukuru, ku buryo ndetse ngo yamaze no gutoranya abantu 3 bashobora kuzamusimbura mu gihe yagwa muri iyi ntambara. Gusa ku rundi ruhande ntabwo Khamenei yiteguye kurekura gutyo gusa atarwanye. Mu myaka 36 amaze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran,
Khamenei yashyize imbaraga nyinshi mu kubaka igisirikari ndetse n'izindi nzego zikomeye, zose zubakirwa inshingano nk'izi zo kurinda igihugu mu gihe umwanzi ukomeye nka Amerika yagishozaho intambara. No kuva na kera na kare benshi bakundaga gukeka ko hari igihe kizagera Iran ikinjira mu ntambara n'ibihugu birimo Israel na Amerika, kubera ko ibi bihugu byombi ntabwo byakunze kumvikana ku ngingo zitandukanye, cyane cyane ingingo y'uko Iran yifuza gukora intwaro kirimbuzi. Kuri ubu rero naho gupfa no gukira ku ruhande rwa Iran, kubera ko igomba gukora ibishoboka byose ikirwanaho imbere ya Amerika. Bitaba ibyo ubwo tukaba twabona irangira ry'ubutegetsi bwa Khamenei cyangwa se bw'abayatola muri rusange. Iran ifite abasirikare babarirwa mu bihumbi 600, ariko ikagira abandi bari mu mitwe nka Basaj na IRGC babarirwa muri miliyoni. Yongeyeho abakorerabushake ndetse n'abahoze mu ngabo bose barimo gutumizwa muri ibi bihe bidasanzwe. Ubona neza ko Iran ishobora kuba ifite hafi abarwanyi miliyoni 2 bose baryamiye amajanja, biteguye guhangana n'umwanzi igihe byaba ngombwa ko Amerika ishora ingabo zayo muri Iran. Nubwo yanga yafatwa nk'amahitamo ya nyuma yakoreshwa gusa, ari uko ibindi byose byananiranye. Iran kandi irimo no gutumiza abarwanyi b'imitwe ikorana nayo bya hafi, cyane cyane Hezbollah ndetse n'abandi barwanyi bari muri Iraq na Syria ariko bashyigikiye Iran. Aba barwanyi bari baratangiye gutumizwa mu kwezi gushize, ubwo muri Iran habaga imyigaragambyo ikomeye y'abaturage. Icyo gihe hari ubwo bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano za Iran bangaga kwica abaturage bene wabo, ari nayo mpamvu byaje kuba ngombwa ko Iran itumiza abarwanyi b'abanyamahanga kugira ngo baze kuyifasha. Bivugwa ko abarwanyi babarirwa mu bihumbi 5 aribo batumijwe, ndetse ngo nabo bagize uruhare runini mu kwica abanya-Iran bari barimo kwigaragambya. Umubare w'abishwe ntabwo uhurizwaho na benshi, gusa hari n'abemeza ko abishwe bashobora kuba bagera ku bihumbi 50. Kuri ubu rero ngo Iran izatumiza abandi barwanyi benshi, cyane cyane abo muri Hezbollah, kugira ngo nabo baze gutanga umusanzu mu guhangana na Amerika ndetse na Israel. Mbere y'intambara yashyamiranyije Israel na Hamas, Hezbollah wari umutwe ukomeye cyane kubera ko wari ufite abarwanyi batojwe neza babarirwa mu bihumbi 150. Uyu mutwe wacitse intege cyane nyuma y'ibitero karundura wagabweho na Israel, ndetse n'abayobozi bawo benshi barishwe. Icyakora abasigaye ngo bafite umujinya w'umuranduranzuzi, ku buryo kubabwira kurwana na Israel cyangwa se Amerika ari nko korosora wabyukaga. Aba barwanyi bafite umujinya kandi barifuza kwihorera. Ikaba iturufu ikomeye cyane Iran izakoresha muri iyi ntambara, cyane cyane igihe bishobora kuba ngombwa ko impande zombi zinjira mu ntambara yeruye yo kurasana umusirikari ku wundi. Hagati aho hafi ya Iran mu burasirazuba bwo hagati bwose, Amerika nayo ihafite abasirikari babarirwa mu bihumbi 35 kugera ku bihumbi 45. Nabo bazagira uruhare rukomeye muri iyi ntambara ishobora gutangira mu minsi mikiri imbere. Uretse abasirikari biteguye intambara, Iran yanakoze ku bikoresho byayo bikomeye cyane ku buryo yiteguye kurwana intambara igihe kirekire. Mu minsi mike ishize, iki gihugu cyagiye gifunga ikirere cyacyo kugira ngo kigerageze intwaro zacyo zirimo missile zirasa kure ndetse na missile zishobora kurasa ubwato bw'intambara ndetse n'izirasa indege. Ingabo za Iran zirwanira mu mazi kandi ziherutse gufunga inzira ya Hormuz inyuramo hagati ya 20 na 25% bya gaze na petrol byose bicuruzwa ku isi. Iran igenzura igice kinini cy'iyi nzira, ku buryo mu gihe intambara izaba itangiye gitezwe ko nta kabuza Iran izahita ifunga iyi nzira ku buryo bweruye, kubera ko iherutse no kubyitoza. Ikizavamo hano nuko ibiciro by'ibikomoka kuri petrol bizatumbagira ku isi yose. Ibi ubwabyo bifite ingaruka ku bukungu bwacu twese. Iran kandi iherutse gukorana imyitozo n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu mazi. Amakuru akavuga ko impande zombi zitoje kurasa ubwato bunini ndetse no kurasa ubwato bugendera munsi y'inyanja buzwi nka Suma. Iyi myitozo bivugwa ko yari igamije kuzahangana n'ubwato rutura bwa Amerika buzwi nka aircraft carrier, ushatse wagereranya n'ibirindiro bya gisirikare bigendera mu mazi. Kuri ubu mu burasirazuba bwo hagati hari ubwato bubiri bwo muri ubu bwoko. Uretse imyitozo, Khamenei nawe ubwe aherutse kuvuga ko Iran niramuka itewe na Amerika itazigera izuyaza, ahubwo izahita irasa kuri ubu bwato bwombi ikaburoha. Kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, nta na rimwe ubu bwato bwari bwaraswa n'igihugu cy'umwanzi ngo burohame, ku buryo Iran iramutse ibikoze yaba ari igihugu cya mbere cyanditse ayo mateka. Ku rundi ruhande ngo Iran irimo gufashwa cyane n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa ku bijyanye no kubona amakuru y'ubutasi, cyane cyane amakuru atangwa n'ibyogajuru, ari nayo makuru aba ari ingenzi cyane mu ntambara nk'ingiyi, byitezwe ko izakoreshwamo missile nyinshi ku mpande zombi. Mu minsi ishize Iran iherutse kwakira indege nyinshi ziturutse mu Bushinwa no mu Burusiya, bikavuga ko zari zirimo ibikoresho bigezweho bya gisirikari bishobora kuzafasha Iran kwihagararaho muri ibi bihe bikomeye igiye kwinjiramo. Imbere muri Iran naho imyiteguro y'intambara irarimbanyije. Hirya no hino mu gihugu ngo hatangiye gushyirwaho za bariyeri mu rwego rwo kugenzura ituze rya rubanda ndetse no gushaka abatasi, cyane cyane aba Israel ndetse na Amerika. Murabyibuka ko no mu ntambara y'iminsi 12 Iran yarwanyemo na Israel
iki gihugu cyari cyashyizeho bariyeri nyinshi mu mihanda, zikaba zaranagize uruhare mu gutahura benshi mu batasi ba Isiraheli baricwa, abandi baracyari mu maboko y'inzego z'umutekano. Kuri ubu ariko izi bariyeri ngo zinagira uruhare rufatika mu gukumira no mu kugenzura abaturage, aho mu nshingano yazo y'ibanze harimo no guca abaturage intege kugira ngo ntibafatirane ibihe by'intambara ngo nabo bahite bigaragambya. Kuri ibi byose kandi hiyongeraho za misile za Iran zagiye zijyanwa ahantu hatandukanye kugira ngo zibe zarasa ku birindiro bya Amerika. Zimwe zajyanwe mu majyepfo y'igihugu, izindi zijyanwa mu burengerazuba, ku buryo zishobora kwifashishwa zirasa muri Isiraheli, igihugu cyamaze gutangaza ko kiri ku ruhande rwa Amerika kabone n'ubwo intambara nyirizina itaratangira. Ikizwi nuko nta kabuza Iran nayo ifite ubushobozi bwo kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ibiri mu bihugu byegeranye na Iran nka Qatar, Arabia Saudite n'ibindi. Amerika nayo ubwayo irabizi neza ko idafite ubushobozi bwo kurinda abasirikare bayo ku buryo bizwi neza kuko byagenda kose izatakaza abasirikare ndetse na bimwe mu bikoresho byayo biri hafi ya Iran. Bitewe nuko Amerika ishobora gutakaza umubare w'abasirikare munini ndetse n'ibikoresho byayo, hari amajwi yatangiye kuzamuka muri Amerika asaba President Donald Trump ngo abe yahindura ibitekerezo, yirinde gutangiza intambara kuri Iran. Icyakora iki ntabwo ari ikintu kirimo kuvugwaho rumwe muri Amerika, kubera ko nka Senator Lindsey Graham we yavuze kuko byagenda kose Amerika igomba guhangana na Iran kabone n'ubwo ibyago byo gupfusha abasirikare biri hejuru. Atese haba hari ibyago by'uko abasirikare bacu bazaraswaho? Ati ibyo nibyo rwose bashobora kuzaraswaho. Atese Iran izasubiza mu gihe Amerika yayirasaho? Ati ibyo nabyo ibifitiye ubushobozi. Ati muri make ibitambo byose byatangwa kugira ngo ubutegetsi bwa Khamenei buveho. Ati ibyo bitambo bikwiriye gutangwa. Kuri Donald Trump, uyu mugabo nawe ngo aracyari mu gihirahiro. Icyambere cyamutunguye n'uburyo abanya-Iran batahiye ubwoba ngo bace bugufi bamusaba imbabazi. Kuri we ngo yatekerezaga ko intambara ishobora no kutaba, ahubwo Iran ikemera ibikubiye mu byo Amerika ishaka. Iki gihugu kirifuza ko Iran ihagarika gutunganya uranium burundu, ikagabanya n'umubare wa misile ikora ndetse igasenya zimwe muri zo. Donald Trump ngo yatekerezaga ko Iran nishyirwaho igitutu cyinshi bishobora kuzarangira abayobozi bayo baciye bugufi bakemera ibyifuzo bya Donald Trump, intego ze akazigeraho nta ntambara ibayeho. Icyakora intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff yabwiye Fox News ko Donald Trump atumva uburyo Iran itaratakamba ngo ugenze make. Ati ntabwo nshaka gukoresha ijambo ry'uko Donald Trump yarakaye kubera ko afite byinshi yakora mu gukemura ikibazo cya Iran, gusa nanone afite amatsiko, atarimo kwibaza impamvu Iran itemeye gusaba kwa Amerika. Aturebye izi imbaraga zose twashyize hariya mu burasirazuba bwo hagati, kubera iki Iran itaraza ngo itubwire iti turemera ko nta ntwaro za kirimbuzi dushaka, ahubwo dore ibyo twiteguye gukora, kandi biranagoye cyane kugeza abanya-Iran kuri urwo rwego rw'aho bemera ibyo Amerika ishaka. Ese uko kwihagararaho kwa Iran gushobora gukanga Donald Trump agahindura ibitekerezo kuri iyi ntambara? Ibi byose dukomeje kubitega amaso.